ina odho chengi twende ngumanidia yulu wa maovu alame mathanguni ma umundi nini thangu ya The Standard na thangu ya The Daily Nation na ndi niambia kunengelea maovu alame thanguni ya The Standard na ndi headline kana mutoe thangu ya The Standard ni Rogue Nganyas and the President's Son kana ndi ni maovu makonetie matotolera na vidhuiwe mithinyame vodho mivitu leko nina kwitha ya mwana wa President William Ruto. Ithanguni ya keli ya The Standard maovu makonete mwisililo wa uwa ni ulona si twendi ya Saudi Arabia itina wake kwitha wa iye munyanya kana mundu mathuku maimwe na kutiwa chovo cha miaka miongo itina indi kwisa kuwa yuni utanu kwa ndo mamusi wake itina wake kulechwa itina wa miaka 14 na indi wa musi wa kwitha uwevie musi wa kula wawani silingi milioni 150 na hivi nda yonde kwa mbio mundietha ayi vikava ndi ya Kenya kuma Saudi Arabia mawalo medele thanguni ya kele ya The Standard. Ithanguni ya katatu ya The Standard, woman taken to hospital by force was strangled, autopsy shows. Na hindi mawalo makonetie ndakitali omwe na muambililia wa ikundi limwe ya Toto Touch kwitha ayelesa kwitha mbene andu ana mamuthoke iye musi kwake na kuetakana matumetwe ni mume wake kuka kumusisia weto kitha na mathina makiliko na kumulasimithia kumotona singano na itina nikukwatwa chavina na kutwawa sivitali nitina kwithiwa emuku postmortem kana autopsy yona nyakana anakitie kuitwa na kunyamawe tina wake mbe wake kutiwa ni thayo wake ni maovu ala umethile thanguni ya katatu ya The Standard indi ana struggle yokana nyama iwe ana waiwe sivitalini wa Chiromo Group of Hospitals ewodini yake mawalo umethile thanguni ya katatu ya The Standard. Thanguni ya katatu ya The Standard, Media Nurses Union backs suspension of council boss over illegal internship post na hindi ngwatanio ya manasi kwenda ula ungami ngwatanio siyo kuvetangwa kana kuumu mwanyani wake shina kwitha yo sama interns kana ando ala mataminita usoma na matwande no masivitali meki vetho kanya weta kwitha hindi awasete interns 42 kuma university kumi upathukanu na miyao na kuma post ndini wa sibitali siki wathukanya kuambia kuthukuma mataminite masomo moke ndukilani uvathukanu na miyao ila yongamie manasi paandi yake na indi utikimino juu manasi meenda moneno usuo omwe mwanyane wake. Ithanguni indi yakara nuwa withila maovu alama konetie nganya kana matatu ile na vithiwe mithenya mivuthu mivitu ikwitwa mood iwetoka yana matatu hii ikona nitwe na mwene nikati wa tongo ya lame serikali ni na weto kwitha itekwati ya miyao ya maleluni na indi kindu kingi emewetaka cha usenya ni kana matatu hivi na mwana wa DJ akamixia mbathi kabinane kala matatu hii ende ukuwa ene ndio wathukanu na miyao ila itikilitwe ni muvia wa maleluni wa NTSA iweta kwitha indi itekwati ya meo ya malelo ni yumia ando valabate stage na kuosa valabate stage kana kuungama katikati wa lelu kuosa ene na kumaumia uwathukanu na meo la ikitwe ya malelo ni umo wa traffic officer kana umo wa traffic officer wa traffic ya sekana ini matatu hii si enjoy privileges sionde ona kupeta sia ambulance ila si kitwe ambulance ni nenga wa mwanya kapeta matatu hii pia iyungama mwene mobisa ma polisi na ende ukamyungamya mwanya waku kana na umu mwanya ne wako kana ukatwawa ukadeploywa ukatwawa kundu kuongeni matatu hii ni mwe sietete hivyo vukati wa abuma ateti na enende maikuli otonye kanyata indi matatu teno kunengwa mwanya wa kuthukuma itena number plate ina DJ na itekwa ati ya mio ya maleluni mwawasu medile thanguni ya kana ya The Standard thanguni ya thandatu ya The Standard. A third force forming away from Ruto and Gachagua for 2027 duel kana ndi kundi mwe ya amwaika kuma serikali ya Kenya kwanza na angi kuma ngalikoni ali kukwatana kuikidia kana ni maso ubyangwatani oyo kumanya undu maka
makabu chandi ya Kenya mwaka ni wa 2027 ni mabolo medile thanguni ya thandatu ya The Standard nindi ya mwikani kuma Western miasya kana amenda kuvena mnyamesu Prime Minister Musalia Mudavadi na Speaker wa National Assembly Moses Wetangula miasya kana indi ya mwika ngalikoni usu nimeyumbanite wikite kana ni mali ula ya Kenya 2027 thanguni cia thandatu ni the President Ruto pleads for change to transform Kenya ndi President ya Ruto muthanyani wa iyo nukulile kunengwa mwanya kwa liula nthi ya Kenya aikulia lamende kumwea Ruto must go manthe agenda ingi cia bata kunengelelia ene nthi inditi agenda ya Ruto must go esakana indi ibinda yake yapika akathio tono ma president langi methito mayuka na maithi ibinda yako kuthi kwake yapika indi akathi indi anengwe mwanya ambe kwa liula nthi ya Kenya kuyanana na woni wake ni mabolo methele thanguni ya thandatu ya The Standard. Thanguni ya Mwanza, MPs wants civil servants to use public hospitals. Ndi ambunge kwenda athugumio ndema serikali kutumia sibitali ila cia serikali vandu voko thi sibitali cia kimbene indi James Nyikalola ni mwene kivila wa nzama ya uitikana wima wamwe asakana nde kuona ondu ambunge matonya kuya ene ndi ku sibitali cia serikali mo ene Mateo bathi ndi maendekethwa kwenda kuitiwa sibitali ni cia serikali ni mawalo methile thanguni ya Mwanza ya The Standard. Thanguni ya Nyanya The Standard, exam pressure, cash crisis ignite fresh wave of unrest in schools. Na indi kukosekana kwa ilobia maskulu ni kutumwa maskulu maibungwa tene na indi kulikililo kwa mitiani leva niwe kwikwa bebeta kana indi tamu wambe waina wiki 14 na manyiwa makwati ngili nyanya kila mo manyiwa wathukano na tamu wakelewe na wiki 13 kana wiki 13 na kila mo manyiwa kwati ngili 3 sioka kuma kula kwa serikali besianwa bena unyivu wa ngili 5 ni kindu kila kitumita maskulu maingi maibingwa kumana na ukosekano wa ilovia na ingi methito mabaniwe kubingwa tene maskulu kalenda kiasa mali tovinga matuku elimu wa na ndi amwe masekana nimekwetha maivinga wa Mwanza kumana na ukosekano wa ilovia masukulu ne mabolo methile thanguni ya Nyanya ya The Standard thanguni fya nyanya hivi indi maboma konete mathiko maula mothekania una tito ni thayo kwetha thomu muthenyane wa yo Zakaria Kariuki ula wamanyikie kwa kwekeka ulona imonini wa President Rigathi Gachagua kwetha athio mwiwi wa muthenyane wayo. Ithanguni ya kenda Raila faces defections over deal with Ruto. Kalindi mbunge kana tongo yala mechamani cha ODM maende gusukumia Raila Odinga kwibetanga nene wa mutwano kana broad based government ala makwatia ni na serikali ya Kenya Kwanza kwanana na senator wa county ya Ilovi Edwin Sifuna yasekana broad based kana ngwata nino ni nguni kwithai marisa kwende ya kwatiania na serikali ya Kenya Kwanza ngina mwaka wa 2027 ndo metha maibatwa ibuso ya kwiyumbanisia unyuvani usu ukitenya mabolo methile thanguni ya kenda ya The Standard. Ithanguni ya 10 Lagat suspension bid stalls again as AG disputes High Court jurisdiction. Indi maboma konete kuvetango ofisini kwa monini wa Inspector General Lagat na wakekwitha anambite kutia uyakana kuibetanga kwa ivinda kunenga yanya kukunikula kwa ikwani ya Mwalimu Albert Ojwang ula watiwe ni thakanalo wakwie emoko ni mama visa mavolisi na ndi ikundi mwe kutetea haki cia nende kuma nthi ya UK kwendeka kwenda DIG Lagat kuibeta kana kuma mwanyane wake vyo na ndi koti wayo lwe kana wa uthina ukomo wa kombetanga ofisini wake ndi koti lawe no kumo la wa Employment and Labor Relations Court no walite wina ukomo wa kubetanga monini wa Inspector General wa polisi kuma mwanyane wa kene mawalo methile thanguni ya 10 ya The Standard. Thanguni sia 10 ni ya APRO as DOD forces KDF officers to save unused lunch money. Naindi ni mawoma konete mawisa maita kwa takana indi ilovela mabadhiwe kutumia sia lunch kedho mekethia wa maitumia sike ya wa ta savings sio
moboma angi meithanguni 11 ni moboma konete MC musio wa MCA wa North Kamnyakago kwenda aki kukwatikana itina wa brother wakana mwana inyakuwa wa kana kutonya ngo na kutiwa ni thayo kavinane kala manatwa isi arambe kana mubuthi wa kubuthea mathiko ma inyawo weto kana anowa iwe maende kumanya mathiko ma inyawo ayenda aki kukwatikana na kwiki wambeni kwa alama na atwa isi kiko kiwini mavalo methele thanguni ya 11 ya The Standard. Thanguni ya 11 court orders Treasury employee to forfeit 75 million in illicit cash ruling na indi koti kwenda movia wa Kinando wasa ilovia milioni miongo mwanzani itana kuma kwa muthoko myomwe na indi muthoko myaitate aseka na indi bengi ukwite ilovia sia mosala wake lona ibawa sia biasala sia kesivo sia uemi na indi umewa jaja weta kana wa bulanye ilovia ila hani takanilo kwatite kwanzila mbailu na ilo kwatete kwanzila itembailu sionde wapita kotini wasia sionde takana indi illicit cash is 93,000 kambesi lo kwatite kwanzia itembailu ni ngili miongo kenda na itatu abulanye na ilengi siake siawi na biasala siake nini sionde sio kamilioni miongo monza na itana ndi sionde no kusiasia ondo wa kuibulanya ni mabolo methele thanguni ayo 12 ya The Standard thanguni ya 13 ya The Standard. Red Cross steps up HIV drive amid aid cuts ndi movia wa Red Cross kulikilila kwikile kana ni wakitana na kunyayeka kwa wa modelo biasa kana indi nimethi tomaituma ando kumithini kwe amwaito ala aito kalama metele utetheka na kumathuthia kuenda kliniki kwita na kana kethiwa vena utonyekana kana pena mwito wa kana kalama kwite kwithiwa katonya kwa tonu akatwaiwa ndawa nginya kunikana kuola kunyayeka kwa wa HIV weta kana indi mwaka wa 2023 na 2024 woni wambatite 2023 wa kilungu cha 7.3 2024 yambatangi na kilungu cha kenda katono itatu kiuni kilugila cha ambatite kwa mwana kukwatwa no umite kula kwenya na ende menda kuola namba ino kana utalono watwana kukwatwa wo ni nyawo kusiania na wo osu itina wa ndisi anza kumya utethyo wa ndawa ino kukava ndi ya Kenya na mabolo methile thanguni ya 13 ya The Standard. Nino thangu ya The Daily Nation mabola manengetwe wito ni kana Raila puppet or ODM rebel makonete indi ODM secretary kana mwandiki wa chamani kicha ODM ulani senator wakaondi lobi Edwin Sifuna vidhana leisie ngwatanio ya ODM na serikali ya Kenya Kwanza. Thanguni ya keli ya The Daily Nation. Travel plans in top gears, Kenyan set free from Saudi prison returns. Mabaini makonete ulamu isililo na unobe tuendia Saudi Arabia miaka miongo Steven Monyako tunawake kuletwa familia yake ya nengane milioni 150 kwa mwezi ula wawani mobalo medele thanguni ya keli ya The Daily Nation. Thanguni ya katatu ya The Daily Nation. Autopsy, Total Touch CEO was strangled. Ni mobala makonete mwambilili wa ikundia Total Touch ula ningini ndakitali kwitha anakiti onyama wanakuwa wa hospitali ni wa Chiromo. Mobala medele thanguni ya katatu ya The Daily Nation. Thanguni ya kana ya The Daily Nation. Private hospitals vote to withhold services as SHA fails to pay them. Nendi hospitali esi akimbene kwa sakana nimekuweka kuita hamwe nimekuweka kuita umama woka na kunengane services na itina wala nyomo wa SHA kwitha hotel dokumendu bailite kana kwitha indi serikali ite ulecha ilovia sia wala nyo wa SHA na indi maite sia kuweka kutwa isia imwe sia services ndene wa masibitali mokethi wa serikali iyo leche ilovia sia wala nyowa wete wa SHA. Uyo kaka vinane kaindi Minister Muthani wa wito kwa sekana ando wengine maminete kuyandikithia ndene wa wala nyo wa SHA ya sekana indi ando ala minete kuyandikithia ni 18.5 million kana milioni 18 katono itano
ya Kenya la meandikithitie nthini wa walanyo wa witi wa SHA sibitali cia kimenesi wetakana so siyithi waindi sitwaisya mama mauthukume thanguni ya katano ya The Daily Nation. Schools struggling with shortage of STEM teachers. Maskulu methi twaindi menyama kubana na kukosekana kwa alimu nthini wa walanyo wa kisomo wa CBE amuma alimu mailasibika kusomethia masomo matesi nthini wa walanyo umwe unaindi mathenda serikali kukunikila muno ki na kwikithia kana ni maandika alimu ala mailite kusomethia masomo asu. Ithanguni ya thanthatu ya The Daily Nation. Stop wash politics, Ruto rebukes opposition. Kana indi President William Ruto kutavya ngaliko yoli kwekana na indi kumanda agenda ilambia new ya komovetango visini na kwekana na slogan ya Ruto must go. Na indi bwanania slogan ya Ruto must go na biasala wa wash lote tha na musinga na beba makule kethi wa mena agenda bailusi ya kisomo sia uiti na kwa ile ekonomi ya Kenya ni mailite 10 ndani na kuiweta sanzo nditi kutindi ya agenda imwe ya Ruto must go. Mabalo methele thanguni ya thanthatu ya The Daily Nation. Thanguni ya Mwanza, Edwin Sifuna, ODM rebel or Raila's puppet. Indi ni kulia kana ni chama cha ODM ki uthio bathukanu na ngwatanio yo kana na losi yo mutwano wala matwani na serikali ya Kenya kwanza hii kana indi Edwin Sifuna akirite utumika ku driver point kuona nya kana ODM ni noete ni ngwatanio isu ya Kenya kwanza na chama cha ODM. Mabalo methile thanguni ya Mwanza ya The Daily Nation. Thanguni ya nana ya The Daily Nation media moboma konete Rex Masai ola mwana youth wa iwe binani ya maandamano makuleana na mwaka wa kilobia kana kuleana na matalatala wa kilobia wa finance bill ya mwaka usu. Ewe weta kana obisa wa polisi ula mwathie ni wisie kwitikila ni witikile kana ni wewa in possession ya ibuchele atumikie kuwa Rex Masai. Aiweta kana no wendi kwikia sahihi na kuyosa aiweta kana andike yote kwitha undercover na indi kwitikila kana ni wa watu aisie kikocho ni mabolo methele thanguni ya nyanya ya The Daily Nation. State Defense DIG Lagat in court of Ojwang's death. Kana indi serikali kwitha isi ya monini wa Inspector General wa Polisi ya Lagat ndini waikuwa nilai kotini ya mwalimu Albert Ojwang etina wake kwithambia kwipetanga kunenga na mwanya ukunikili kwikwa na indi tina kusioka valaindi atati mahaki kumanthi ya UK makwenda abetango visini view atesio kaingi High Court weta kana ndina utioto na kwika kumuvetanga indi kiki tuonekana ni koti ula wandika hathukumini mabolo methila. Ithanguni ya nana ya The Daily Nation. Ithanguni ya 10 ya The Daily Nation. Sabotage claims derail probe on Hogan's trade. Na indi ni ya mbunge kwenda ukunikili kwende ya kwa yolo wa urosia wa mbio la watu wa iwe ni sibitali wa medi ili bebeta kana nongosi mwebikie na ukulyo makulyo kuma mwini waka na matuku 22 mwaka wo ngusi mwani webikie kukulyo makulyo ni medhanya miongo kenda idhela chuma kiina niyo mana nengete kwika ukunikili wa kisanga chucha urosia wa mbio ndisianza itumia hospitali wa med ilindi amboga maenda ukunikili kukala tango konya kiko ki cha ulosia wa mpio mobalo medi la ithanguni ya 10. Ithanguni ya 10 na ile ya The Daily Nation. Suspect in US murder robbery case charged after arrest in Nairobi. Naindi mwesili wa uwani na ungei wandhi ya US kwitha arami vandhi ya Kenya na kuiwitha kuma mwakani wa 2024 January na indi aneke itwembini mwaka huu mwezi wa thanthatu matuku 10 na elenione kiwe mbini na kunengelelea kwa maafisa ma FBI alani mandhi ya America indi kanandi ya US kwitha maimodhungulula na indi mkumibicha kotini kusikata wa makosa ma uwani na ungei. Ithanguni ya 13 City Hall gets land for new cemeteries. Na indi City Hall kuweta kwitha ikwatie kitheka kana itheka nzao cia
kunengereria inendi kuthika endomo ku town kitheka kimwe ni cha eka ya nemwe kuma Kamiti prison na kingi ni cha eka 50 kuma Embakasi Garrison ini kuolanga mukuo wa NNV ulawe ithito mainengwa kumantha vala meothika enmamo babalo medele dangone 13 ya The Daily Nation so ikwate mathangu asume eli mania kila kimathangu ni maitoma umonde kila kimathangu ni asuma The Daily Nation at The Standard nondunye nakita au kunengerelia kwa okuvindi kwa tewi some kwa withiani humane maboa la mimathanguni mahumonde ndukathiva sevira ndete vasa ningwithwa ndisio kithia na mwene witu kuma kampuni wa Star Times atuelesea wa maondo mana alame kantheni wa kampuni nitwa Betty wa Mwania nenzio kithete ni Mutongoi TV. Inu ni Mutongoi.